هون گداریا رادیوی اریا تزش مسکوی دکن. سلاف و دمو بخیر گدارین دلال. رادیوی اریا تزه هند کارن ببین تور اینترنتی و نوونی شانه. مالپرا اریا تزه نقطه کم. ایرو شمیه نینی ثانیه. گداریا دنگو بحث نفتیه کی بکن. رفشا داوی یا باکوری کردستانی. باکوری کردستانی شهر اپراسیون دومه و هر دچه رفش آلوستر دبه. الگور آگاهیان هفتیو بوری سریا نابرال چه یا آمده و نوچه قلبی دا دمو در بازبون پولیسان داشت دور و بمبه کات تقاندن و انجام دا دو پولیس بریندار بون. پشتی تقینش فرمانگه لشکری یا آمده هلیکوپترن لشکر و گاستن جبویاری و الهریم اپراسیونک برفردان دست بکرن. نوچه نسیبین یا مردین دنجام یریشه که براکیتان دا افسیره که ترکیه جیان خوش دست دا و دو افسیر جبرین دار بون. باجاره که نسیبینه کش چاردی آداری و درکتنا در و حاتیه قدغه کرن اپراسیون هزین دولت بسبب راکرنا باریکادن و تجکرنا خندکان بیناو برده دوبن و شری نابر پولیسین ترک و شروانین یکیناین پاراستنا سیویل جی بردوامه. شش نیسان جی التاق دجله شروانین یکیناین پاراستنا سیویلن براکیتان یریشه هزین ترکیه کرن. دنجام یریشه دا سیلش کرن پسپور بریندار بون. هات زانین که پشتی یریشا هزین یه پسه شر دجوارتر بویه. نوچه نسیبینش سدین نوت زیدتر هاتیه والا کرن و بتوایی ویران بویه. رونشتوانین نوچه جی کوچبری باجار و باجارو که دنیم باکوری کردستانه بونه. چند روز بریجی دمو هزین ترک نسیبین مجلی اپراسیون بون خوانی یک بسروان دا هاتا بو تخواندن دوی بیاری دا هفت لشکر هاتا بون کشتن. گوری میدیوی ترکیه شش نیسان الباجار نسیبین شرکی گراند نابر هزین ارتشی و شروانین یه پسه دا درکت. هات گوتن که دوی شهری دا 3 پلیس هات نکشتن و 5 پلیس جی بریندار بونه. یک کشتیان جی پلیس که پلا بلند بویه. تایما چند روزین بوری دا گلک پلیس و لشکرین ترکیه نسیبین هات نکشتن. سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان چند روز بریل سر نسیبینی گوته بو دوی باجر والا بکن و دور دا بدن بر توپان و ویران بکن. سروکی MHP دولت بایجلیجی بانک دولت و ارتشی کربو 3 روز مجال بدن خلق نسیبینی پاشی باجر ویران بکن و کسکی ساخ نیلن. الگوریجی دشاری نابره هزین ترکیه و شروانین یه پسیدا 4 پلیس و لشکرک بریندار بون. در سیمید نابر هزین ترکیه و گریلای PKK دا شر درکد. گریلایی که جیان خوش دست دا. هات را گیاندن شب و چهارشنبه بوری در دور گنده تشتکی یه در سیمی شر نابر هزین ارتش ترکیه یونکو درکت بون اپراسیونی و شروانین PKK دا درکد. دوی شهری دا شروانی که PKK جیان خوش دست دایه یک جیب برینداری کتیه دست هزین ترکیه. هات گوتن که اپراسیون دویر در سیمید دومن. نوچه سلوپی یا شرناخی اتومبیل که پلیس کت بر یریشی و انجام ده پلیس کات کشتن و 4 بریندار بون. پشتی بویاری سلوپی دیسو قدغه در کتنا در و هات را گیاندن. بریان هاجی سلوپی قدغه در کتنا در و هات بو را گیاندن. و فرمانی زیدتری مه که دوم کربو و 12 مه چله یا ای سال تنی بروش را ببو. شرناخ نسیبین گور و نوچه درجی اپراسیون بردوانن و دنگی گلیان جوان دورن قطنابه. الباجاری وانی باکوری کردستانی شوا 4 نیسانی 3 تقین مزن دجهزن پلیسین ترکیه پیکاتن. 2 تقین پیهب تاخا ایپک یولو و یادن جیل تاخا حسار ای باجر چه بون. تقین دمکو پانزرین پلیسان درباز دبون چه بون. لیجبر کو پشتی درباز بون پانزرین بو به تقیاد تشتک پلیسان نهات لیمالین در دوری زیان دیتن. پشتی تقینان هزن اولهی بالیکاری هلیکوپترین شهر دست اپراسیونی کرد. چند نوچهین سور رزان و یعنی شهر ین آمده 11 دبستان 6 نوندین تندرستی ین مالبتان و 2 بشین نوخواه ین خوندکارن تن روخاندن و شو نوان قرقل تن چکرن. گور آگاهین هاتن بدست خستن نه روخاندن هنک جوان نوندان دست بکریه و یدن جی بروش خدمت ولاتین دکن و بشف جی وک قرقل تن کارانین. پشتی گربونا شهر و پیفچونن باکوری کردستانی نابر شروانین یکیناین پاراستنا سیویلان و هزین دولت ترکیه دا گلک ناوچه وک سور امد جزیره شرناخ گورا چولمرک و نسبینا مردینی هاتن ویران کرن و نهاجی بطایبت السوری بسبب اولکاری قرقل تن چکرن. هفته بوری سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان را گیاند
Türkiye mecbure aligirin rexistina terörist şevolatiye derxine. Recep Tayyip Erdoğan ani zman helvesteke şaşeko akademisyoni negirtitin darzandın vadumon. Eger pevist ve dve emi aligirin rexistina terörist şevolatiyin bavişin. Erdoğan regiont evzanın ko parizerin qaşo yen ko dibin navi büro parizeri da veki yekinoin rexistina teröri dixabetin hene tu gumonovan jwi yekinine. Erdoğan derbari operasyonun navçeyin Bakuri Kurdistani da jiva got belki yek jme te kuştun lide 23 jvan ten kuştun. Eger em çarçıvayı sayın derb kevin bu çara serkini seruş jbume besin. Herva serkumeri Türkiye derbari pevajiyo çara seri da jiva got. Persek ya devleto me gel teröristan gotu peş bekenine. Ev korp dovi hatiye yon betoni serçekon da be rejandın yon jihezin me de bedelovi bedestandın. Komela pëshkrijo meznuman Türkiye, raporto khoja nudo ruja peshemi ragjont. Kosh bersedemo kadegen do herikim dësët sikkes lë bajari gjëziri hatën e koshtën. Mazlum derde de sonin, ko e vejshmërë qurbanion të kore hatta dësët shes të shes bëllën be. Dropori do te gutën, kosh 7,000 nüfusa gështi ya gjëziri, 7,000 kes në qarmon, ko gji u vari khobelën u shbajir derkevën. Serkoziri Türkiye Ahmet Davutoğlu proje yekini sona isol çubu bajari Ahmedi pështi kosh Ahmedi ve geliyor Ankara jojdomavan ro akhvi u serpivajyo çareseri gut me pivajyo çareseri ne kadon yinko khandaq ve don u barikod donin pivajyo kadondun yinko bongo şarina xodekrin pivajyo kadondun Serkoziri Türkiye anizman ko eğer PKK hezin xoderkhine dervayı Türkiye u çek doyna ve çekede diso ve gerin heyama gulona 2016 u gut ve demi emir ser her tişti gutu beş bekan dvi PKK des çekon berde u të çarek dënjitëne. Demo çekotën donin ve çakıji deriyo seyset jivebe. Ahmet Davutoğlu pesni Ahmedi do u gut es përsh Ahmedi hazdıkım u për gridoy vi bajarime es xozilm Ahmedi şxara khaniye ki çepkim. Vallahi eğer Ahmedi khaniye ki çepkim ez varım ver. Elaviyên Türkiye û Bakurî Kurdistanê di jî bicîkirina pênaberên Arab yên Sûriyê li nav Eleviyan da nerazîbûn nîşan dan. Ev dibêjin ev plana devletê berdewamiya komkujiya Eleviyan e. Parlamenterekî CHP jî dibêje tirsa wê heye pênaberên Sûrî tewl hilbijartinan bikin yan jî di jî PKK bidin şerkirin. Di çerçeveya rêketina Türkiye û Yektiya Ewropayê da lemberî 3 milyard euro û hinek şertên din 7,000 koçberên ku qaçaxî ji Türkiye derbasî Ewropa bibûn dîsa bo Türkiyeyê tê vegerandin. Çend rojberê komeke yekem ya koçberan gîşt Türkiye û hinek jî li parezgehê Mereşê hatin bicîkirin. Navçeyên Mereşê li nav Kurdên Elewî da bicîkirina koçberên Sûrî rastî bertekon tê. Hinek komele û rêxistinên Elewî bicîkirina koçberên Arabên Sunî wekî berdewamiya komkujiya Mereşê ya sala 1978 dibînin. Akademisyen Elevi jî daxwaz ji Rêveberiya Türkiye dikin ku tirs û hestiyariyên Eleviyan yên dîrokî komkujiyên ku hatine serî wan berçavan bikirin. Tirsa sereke jî komkujî û guhartina demografiyayê parlamenterê CHP yê Dêrsimê Gürsel Arol li ser qest û armancên devleta Türkiye ji bicîkirina pênaberên Sûrî li Bakurî Kurdistanê tiştên susre dibêje. Niha Türkiye 3 milyon Sûriyayî hene. Dereqa van koçberên Sûriyê da lêpirsînek yan jî tetbîrek evlekariyê tune. Niha mezintirîn metirsî eveka hikûmet dixwaze van koçberên Sûriyê Rojhilat û Başûr Rojhilatê Anatoliyayê bicî bike. Pêçeta terorê dibe ku dîsa li Rojhilat û Başûr Rojhilat gund û bajar werin valakirin û pişta jî dibe ku koçberên Sûriyê li van gund û bajar û herêmên valakirî warin bicîkirin. Pişta jî bikin hemwelatî û dengdêr. Şxwa pêra li herêmê demografî hevsengiya çandî û siyasî hemû digihêre. Aliyê din dibe ku Hizbulayê bi koçberan bi PKK re bidin şerkirin. Haftiya borî berdev ku Wezareta Derve ya Rûsyayê Maria Zakharova li Moskow li civîna çapemenî ya heftiyan li darxist. Maria Zakharova da xaftina xwe da behsa bûyerên bajarê Kurdan jî kir û got ku Enkara li ser navê têkoşîna dijî terorê operasyona li Kurdên sivîl dike û divan operasyonan da gelek Kurdên sivîl jiyana xwe ji dest didin û got Enkara dixwaze birîn zordarî pirsgirêka Kurd çareser bike. Em bangî Enqerê dikin ku dev ji riya darê zorî pirsa çareseriya Kurda berde ji ber ku ev riya çareseriyê nîne. Parlamenterê HDP yê Amedê altan tan bank li PKK kir bê şert û merc şer bide sekinandin. Parlamenterê HDP yê Amedê tekez kir ku pêwîst e Tirkiye cereke din wegire şert û mercên 2013 û got divê PKK çekan bêdeng bike û devlet jî lezî bide pêvajiya demokratîk bûnê. Altan tan li parlamentoya Türkiye civîneke çipemeniyê saz kir û balk şand ser rewşa Türkiye û şer û pêvçûnan. Tan diyar kir ku ji ber vê rewşa alûs Tirkiye ji ciyana derve dûr ketiye. Vî parlamenterê Kurd herva ragiyan
که دوی بلیس ترکیه وگره شرط و مرجن 2013 و پیوسته پکیکی بی شرط و مرج چکان بدنگ بکه و دو چرچوه بانگ و جلان نوروز 2013 دا هزین خواه این چکدار درخ دروای ترکیه و بانگ حکومت ترکیه کر تمن دمی دو پنگومین پیویز باویج دیالوگ هفدیتن و دموکراتیک بونه بخه نو دستور بنگین و مسئله بداوی بکه. پیشمی بایلوزی امریکای ترکیه جون باس بانک لپورتی کورکرین کردستانی کر شرب ده سکناندن و وگره سرماسای دیالوگی. سروی مجاری زاگروس هیوا اندامی تکلین کوم جواکن کردستان نرخاندن گرینگ دنگی امریکا را کرن. مجی بانگو بریز بایلوزی امریکا بیست. نها سرگیلی کرد جینوسید اکتی مشاندن. ام بانک لیزین نونتوی امریکا و یکتی اروپای دکن که زختی بخن سر اردوگان دا شر راوستینه و وگرن دیالوگی. زاگروس بردوامی ادبیجه نه فرق ترکیه و سوریه نمایه سلوپی سور و شرناخ وک حلب و باجارین سوریه نه. زاگروس هیوا داخلش هزین نونتوی دکه که چاو بانک اسد کریه بلا پمن رنگی بانک شر راوستاندن اردوغان جی بکه. هفتیو چوی سرکوزیر ترکیه احمد داوودوغلو تلفن الگل سرکوزیر آلمانی آنگلا مرکل پیوی و نرازیبون خو درباره رخنین میدی آلمانی ین سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان جیرا را گیاند. داوودوغلو گلی خال سروشان دوی یلنبر اردوغان آنی پیش مرکل که اردوغان وقت دجباری آزادی را گیاندن نشان دادن. داوودوغلو آنگلا مرکل خواست که وشان و بین سکناندن. کوور هفته در شپیگل برگاوی هفته دا کاریکاتور اردوغان کارانی بو او اف و اکسلامی هوفی بوسفور ناف کرده بو. در شپیگل راپورتا سر اردوغان بناوی حوالی ترسدار شهر سرکومر اردوغان یدجی آزادی و دموکراسی چاپ کرده بو. ترکیه معبوری بایلوزی آلمانی گازی کرده بو و افش برسترانک دجی اردوغان پروتستو کرده بو. در جوینا 4 نیسانی دا هر دو پولیتبروین پارتی دموکرات کردستانی و یکتیان اجتماعی کردستانی لولیری روش سیاسی و روش حکومت عراقی گتو بیش کرد. تایبت اف گوهارتین که سرکوزیر عراقی پیشنیاری کربون و هر دو عالی سر چند خالان ریکفتن. الگوری دخیانی که بش بدکی و ینکی را گیاندنه که پرزگری که نوبر هریم کردستانی و حکومت عراقی کورتر دبن لما ام دبینن که بوان گوهرتنان تنی اف پرزگری که نو انجاره سر کرن. هر وا پیوی زانن که دوی پرسواره کرن. آیا هبشیا گلی کردستانی دیپیکاتنا دولت فدرال یا عراقی دابانیه آننا که بنیرین هر دو پولیت بیرو گلک خالن وی هبشی هاتنه پوچ کرن. دخول کدن دواتیه گوتن که هر گوهرتنک دامدازگین عراق فدرال دا ویران کرن دوی پشکا کردان واره پراستن و دوی سروکتی سیاسی یا کردستانی نونران جبو وی مبستی دستی شام بکه هر وا هر دو آلیان تکز دکن که دوی پشکا همو پارتین کردستانی واره پراستن هر وا بگرنگید زانن که شاندک بلند شریم کردستانی به مبستا گوتو بیجن سر همو پرسگری کن بچه بغداد. شورمندکی سروکی هریم کردستانی رد کرد که امریکای دجاتیا رفرندوم هریم کردستانی کرده و دویشه نه برزانی لامریکای خواستیه نه جی امریکای هلوستر سری مجاری دیار کریه. هندک چپامنیان نزدیک التفگیر گوران و کمله اسلامی کردستانی گور هلوستا پارتی خو کش بو آوکرنا استانگی سرخابونی و رفرندومی کار دکن نو چیک بلاف کرن و دوی نو چی دادن کفشک که امریکا سروکی هریم کردستانی آگدار کریه که هریم کردستانی گل عراقی دا بمینه ج رفرندوم و جدابونی باشتره. دوی درباره دا شیرمندی را گیاندن سروکی هریم کردستانی را گیاند. سروکی هریم کردستانی پرسا رفرندومی پرسکی نخواهی یا کردستانی دبینه و پیوندی و بگیالی کردستانی و هیه و امریکایی جی دوی درباره دا حتی نو هلوستی خواه اشکره نکریه. نوچه زاخوی دهاکی 12 کوچبرین عرب و کرد یین باجاری موسول بگمانی جبو دایشی دخابتن هات نگرتن. گور آگاداریان دنوان 12 کسان دا جنک و امیرکی دایشی جی هیه. اج آلیدن و انجمن آسایش پاراستان هریم کردستانی داخیانی که نویسکی دا راگیاند که تیم کش هزا دجی تروری یا کردستانی اپریسیون که تایبت نوچه کرکوک پیکانی و دنجامی دا 3 دایش هات نگرتن. هزا پاراستان ازدیخانه کشچروان کردین ازدیپی کاتیه باجار شنگالی نووندک لشکری وکر قایم شنگالی جید بیجه وکر نووی نووند لشکری نقانونیه. فرمانده ویزی هیدر شاشو سرو مجاری گود وکرنا نووندک وسا موفکی نرمال و قانونی یمیه جبو وکرنا وی نوونده مشتو کسی دستور نستاندیه حتی مش پارتی خواهی که راجی نگوتیه چمکی ارکا هری گرنگ یامن خدمت کردن ازدیانه هیدر شاشو دیار کرد که افهیزک ایراقینه و گود موفی مهیه ام دخواز آلیکاری شکمت ایراقی بکن مخابن زیدتری ساله که بو امر بند آلیکاری وزارت پیشبرگه بون لی حتی نا تتشتک ندانمه قایم شنگالی محمود خلیجی که اندامی پدکی السرویه که گود
ev gridoy heşto şeybi milisini şiyin Irakine. Vekrno vinovendo leşkerji komploye u koreki neqanuniye. Heza parastino izdixani sala 2014 piştî ku Daişî devera şengolê girt hat avakirin tê gotin ku hejmara şervanên wê hêzê 3000 e. Netewayên Yekbûyî sêşemê got ku danûstandinên aşîtiyên Sûrî di 11 Nîsanê da Cenêvrê dest pê bikin. Lê danûstandêrên rejîmê wê çend roj piştra beşdarî danûstandinan bin. Nûnerî taybet Stephen de Mistura berê gotibû ku ev dixwaze di neyê Nîsanê da danûstandina Cenêvê dest pê bike, lê diyar kiribû ku li gor şert û mercan dikare 2 rojî dereng dest pê bikin. Berdevkî Netewayên Yekbûyî Ahmed Fawzî ji rojnamewanan re got ku de Mistura çaverî danûstandin di 11 Mehê da Komîteya Bilind ya Danûstandinan ya Opozisyona Sûrî re dest pê bikin. Yerişin komîntiyekdar yên opozisyonê ku 16 adarê vir ve sertaxa Şêx Meqsûd Domin sêşemê bi yerîşên mezintirîn berdewam dike. Nûçeyana anha li Herêmê dibêje yerîşên giranhîn jî didomin û heta niha 11 kes jiyana xwe ji dest dane û pirtir ji 30 kesî din jî birîndar bûne. Rewşa gelek birîndaran xeter ji ber ku ne nexweşxane ye ne jî derman ku kesên birîndar bêne dermankirin. Ajansa AFP radgîne ku di yerîşên çekdarên serhilda da sertaxa Şêx Meqsûd ya Kurdan da Helebê 16 sivîl hatine kuştin ku sê jwan zarok di dijîşinin heftê kesên din jî birîndar bûn. Ajansa AFP dide zanîn ku di nav qurbaniyan da jineke di canê jiye û piraniya sivîlên ku hatine kuştin zarok û jinin û kal û pîr jî di nav qurbaniyan de hene. Direktorê Çavdêriya Sûrî ji bo mafên mirovan Ramî Abdelrahman ji ajansê re gotiye ku yerîşên ser Şêx Meqsûd mînakeke zelal ya şikînandina Agirbestal Sûriyeyê. Devleta İslamî Daişê roja sêşemê vîdeoyeke veşand têda tê gotin ku ev ê yerîşên xwe di jî welatên Rojava zêde bikin. Têda tê gotin dê London, Roma û Berlîn bibin armanca yerîşên Daişê. Yek ji endamên Daişê di perçe vîdeoyê de bi zimanê îngilîzî dibêje eger ku Parîs dibû Brüksel îro bes xwedê dizane sibê de kî derê be dibe ku London yan Berlîn yan jî Roma be. Deng û behsên ciyanê. Şerê navbera Ermenistan û Azerbaycanê yê li Herêma Qarabaxê hate rawestandin. Ev çend rojin şerekî giran li Herêma Sînorî ya Qarabaxê di navbera hêzên Azerbaycan û Ermenistanê da derketiye. Wezareta Parastinê ya Azerbaycanê ragiyand ku li xeta eynî ya Ermenistan Azerbaycanê li hev dikirin û pêvçûnan dan sekinandin. Wezaretê dixuyand ku aliyan li hev kir û operasyon ji 5 Nîsana 2016 saeta 12 paşnîv re dane rawestandin. Hat ragiyandin ku artêşa Azerbaycanê ji bo xurtkirina kontrola xwe yên li herêmên hatin paqijkirin xebatan didomîne. Wezîrê Berevaniye yê Azerbaycanê Zekîr Hesenev ragiyandibû heyema çend rojên borî da sedan leşkerên Ermenistanê hatine kuştin. Gelek tank û topên wan hatine ji nav birin. Tenê 16 leşkerên Azerî şerda hatine kuştin. Di şerên navbera herdu aliyan da ku ji sala 1994 vir ve şerên herî dijwar bûn. Herî kêm 6 kes hatibûn kuştin. Hêjayê gotinê Nagorno-Karabakh tindirê Azerbaycanê da cî digire lê dibin kontrola Ermeniyên etnîkî û artêşa Ermenistanê da ye. Derketina malbetên karmendên Amerîkî ji Tirkiyeyê dest pê kir. Piştî fermana Amerîkaya ku ji karmendên xwe yên Tirkiyeyê xwaste bû, malbetên xwe ji wî welatî derxînin malbeta navenda leşkerî ya încirlîk terikandin. Wezareta Berevaniyê Amerîkayê ji malbetên karmendên xwe yên bingehên leşkeriyên Edenê, İzmir û Muxlayê xwaste bû ku ji Tirkiyeyê derkevin. Piştî vê fermanê derketina ji Tirkiye heftiya borî li încirlîkê dest pê kir. Fermandayê artêşa Amerîka li Ewropayê Philip Redloy dereqa derxistina malbetên karmendên Amerîkî ji Tirkiyeyê dixuyaniyek daye û gotiye biryara derxistina sivîlan ji Tirkiye bi şevra li gel hikûmeta Tirkiyeyê û Pentagonê hatiye wergirtin. Ji îlona 2015 ve 600 heftê Amerîkî ji navenda leşkerî ya încirlîkê vegeriyane welatê xwe. 24 Nîsanê sedsalya salvegera komkujiya gelê Ermenî ser axa Tirkiyeyê dawî dibe. Heta niha jî Almanyayê bûyarên salên 1915, 1916 ser axa Tirkiyeyê ku encamê da li gor texmînên cuda bi navbera 300,000 û 1.5 milyon Ermenî hatin kuştin weke jenosîd ango gelkujî qebûl nekiriye. Lê wisa xuya dike ku ev yek bê heta 24 Nîsanê bêguhertin
الگور زانیارین روزنامه آلمانی تاگس شپیگل پارلمانتوی آلمانی سرویه کی کردکه کد 92 هفتیان پیش دا کمکوژی ارمنیان بکه دنگدانی و وکه جنوسید واره قبول کرن. هر و آلمانیا وی پارو خوشی کمکوژی ارمنیان دا قبول بکه. سرکوزیر آلمانیا آنگلا مرکل جی پشتی هفدیدن کل گسروکی ارمنستانی سرج سرکیسیان روزا چهارشنبه برلینی پشت راست کرد که وان روزان اویک دبه به مجرا پارلمانتوی آلمانی و بکه دنگدانی جی لی نخواست تو زانیارین بهتر بده. دوی نامبر دا هفسروکی پارتی کسکان یا آلمانی جیم اوزدمیر جرزنامه تاگس سپیگر را گفت که اف بندو ویکینه که پارتی دن یه پارلمانتوی آلمانی الست سوزخا ببینن و دیار کرد که هفدیدن وان یند پارتی دومن. گور چافدیران آلمانیاش برجواندی خوین ترکیه حتی ناجویه که دروکو فرمی بیارین سال 1915 1916 وکه جنوسید بناف بکه. گدارین هیجا او بو بشتانو دنگو بحث نفتیه که شهر 4% کردستانی و کردن دیاسپورای هر وها نوچین نونتوی. جاره که دن هفتیاتی دی سال سروی نوونیشانی بنجام دنگو بحث نفتیه که امی راستی هبین. برنامه نوچین یا رادیوی اریاتزه بیلاس ترکی پشکشی وکر. حتی نی شمیاتی بمیند نو خیر و خوشیه دا.